Selamat datang di Urang Sunda Asli. Nama saya Rino. Hari ini saya Selamat datang ke Urang Sunda Asli. Urang Sunda Asli. Kami bersama teman-teman kita. Kalau kamu ingat, namanya Mei, dan Elis, sama Rino. Oke. Hari ini kita akan melakukan satu challenge. Namanya hot or not, Ganteng panas atau dingin. Ganteng atau tidak ganteng orang Indonesia. Dan mereka akan ngejudge Kalau apa fotonya? ya fotonya laki-laki Indonesia, kalau mereka ganteng atau tidak. Siap. You guys ready? Siap. Saya siap. Siap. Saya bodoh. Saya bodoh. Tadi First picture. orang ke satu. Belum lihat. Oh. Belum lihat. Oh, by the way, ini seleb Indonesia. Oke, jadi boleh lihat 1, 2, 3. Look. What? Jadi Yes. Jadi hot or not? No. Meg? He's more. Jadi No. nomor 1 tidak suka. Tidak. Oke, nomor kedua. Tutup mata. Tutup mata. Close your eyes. Foto kedua. Lihat. Look. Look. Jadi hot or not? Dia kata sudah hot. No. Nomor kedua. Tidak hot. No hot. Oke. Ketiga. Yes or no. Yes. Hot or not? Hot or not? Seperti You Obama. wish him Obama? Yeah, why does he look like Obama? Ini semua orang Indonesia. These are all Indonesian people. Jadi Obama Indonesia tidak ganteng. Ini nomor 4. Hot or not? No. Jadi semua sudah tidak hot. Nomor 5. Hot or not? No. Hot or not? Sure, why not? Wey! Nomor 5. Hot untuk Meg. Tidak hot untuk Elis. Okay. Look. Yes Hot or or not? no. Wah, wah. No, totally. He's our president. Oh, yeah, sure. Just kidding. Was our president. Was. Okay. Hot or not? Nomor 7. You can look now. Don't know what to say. Hot or not? Middle. Nomor 8. Hot or not? No. Tidak hot. You guys don't pick any good looking ones? Okay. So bad. Foto ke-9. Oke, ini benar teman kita, tapi mereka nggak tahu. Jadi, siap. Hot or not? Number 9. Iwan. Yeah, that's good. Oh. Yeah, why not? Iwan. Yeah, that's actually a friend. Wait, really? Yeah. We're gonna tag him in this. Yeah! Oh my god! No! Oke, Yang terakhir. terakhir. The last one. Yang terakhir. Wait, that was fast. I don't know why I did that. Thanks That was for weird. Oke, jadi ini terakhir. Ini paling penting. Harus hot or not. Jangan bohong, don't lie. No lying. Be completely honest. Oh no, I feel like it's gonna. You have like an accent. Siap. 3, 2, 1. Tidak kuat. Tidak kuat. Sure. Let's go ahead. What is this? You're like, no, I'm just. Hot or not? Hot or not? But at least. Yes or no? I answered. You have to answer. Yes or no? My pillow answers. Hot or not? Hey, maybe we'll both go. Yeah, there we go. Oke. Hot. Dari Instagramnya. Dari Instagramnya. Dari Sunda Lens.
follow, like, subscribe, Ya, jadi comment, sampai video nanti. share, Terima kasih. follow, Yes. Facebook, Ayo, Facebook jangan. Fans. Terima kasih untuk menonton. Sampai video nanti ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hey. Oke.